Normal ken yam ka nas dialtin kontin barwa ni lingwa seme biya kamal ka Nuer online TV channel enda manduni chan kodnyak mele ya nong rwa ni gwaseme te kon ke lere bu kon ke ling gwaseme ni no tin kon lat ko dien re wicha ka South Sudan gur jeno de lere ti de ka nywa yikel ken yam chana rwa che ka manan talk man talk bor ka jonglei state chana rwachen go pan ka chang jandang ro wi de baro ka pai bangwan en go chikor che tok bor dia ja chikon ling ere kore da ne chitok chikon dia ngajen go chideini no chika gwach kanetin konti langweni jane ngani shal ka rodin red bell so kan ngana to chika gwach ke de ni kirmi yadit an gwade da ne china gwachtin chete liam chitok tin ya đến đằng rồi chả cái nấc nó cái ngắt kel rồi với cái bor nó mới chả nấc bên lối chân mà nên đi al cái này được anh em cho cho quan u cho cô mà chả là đôi dân chả nhóc lối tin cái dân cái căn cor mình intern pai với kia ta nè cô mà thua cái bor chỉ là ngay con nè cái tai pane chả lát cái chỉ mấy chỉ con linh mấy chỉ thua ray kora mo to go no shina chiga gwach kachi ya yu talk me to ka ken yam ne te content en wena mo chit ke ne tin content tila civilian ken tiken get yar ko din you know ya tiar content ko tiken get yar la tiar ro kana la kare ne chol ngai kon shoot no wa chika gwantare tikare benere bol gwada dan de kon chol bul ke ngar na ngai kon jang la kana ngar ke wrestling la ngar kwina madana na kwir ge ja an when mom mi chika kwiro and then lotina kwira then che dor a chinetin content ga gwantare en chika benre bol no chika ran chika na biyet ke yu kana tong wa when mo chu dak pinche ka mi kuna la riam no men mo chi ne content la SSPDF kana police ni kel chi ben no chu kor mo chu da lat je kore tuo go chu ne din content la ngani yu kare ngoch dore ken no ludian jok che tuo go no shi kan ne din content la ngani gan ben ka mech no ajen bendian ka jen u korten an wana moni wa chu ne ro chu ayu nakade ni chu chu ram kel wa nakaka within tiang amo ka kore wate ke rami jene jen bani lo lele ne ko na mu ka bot in radio wa lele kale ogil no kana gwa when money in content la netin la civilian chikaramo yenen lo gwantarian when money ayo to no chikana mo chikana pet jen jale ke motor jen mi kana pedo why kana chikana doike kana nak so jen dan chod lare which minimi ka jen kor shangdar me mo ko la nya cha to no cha mes de den cha nyok mun ga je kon kore pane chi yet kam ngani kana SSPDF chana cha kana ka che ngani bo ya mo ka bot to ngwan no an kor mo to go gwat kwira la bor dinka bor kan ne content la jerombe kan ne content kwira no chu te ga tugdol dangro te chiro man wen mo te keter garam kel chu yat kan wen mo chu kor mi tuok jen ta danan let ngaru din ga jere wichin binimi ka jen kor chang dara me ka jo pilot no chala din go chu kor mo je nyolo tin lo barnaro dien bare wich ne content la civilian no ko kwada dan yen atin ko yede jan chi normal yen na panken antama rei wi bor ka jongle ka kan kor tand pai wuti no kien tam rai nam rai ko na kor ma jatin ka jongle state ko gor ga ni me panisho da lat no ko ngai kon dial kon lat ka rodien ne to ngwan gwa se mena dier kan no katin kontore wichin minimi ko ni to kon nyen ka jang ko rodien chin wari gan tin ka jang so ne to ngwan
no dier kan kamadan le ro ngai kino dong bro da palpin pan bara wala kan ro nyoko pel ro pin dung men tam dong me dong le la kam no kan jang dong de la ngaje no da le la rik bat ka jang ko din so they will control it na me ade kon link ata dan en len wat ni ro din ka jere wichin binami na me dara gwa de yin le te kon ke le radian mi bi kon nyoko mu kwen kone na me do ko laro tuogare which ke juba ko le la ka bordore jen take a new wave mi ci pay tuogan tama en wo cha godial check all the road dupten woga Kenya dupten woga Uganda wa cha ka gek deni atila deni SSPDF ala deni South Sudan People Defense Force cha la do ci dup yali kana gek ando badana ga ka dup ka je wa jen ki kuren ci kon linga no ci to kam SSPDF ken deni tila deni SFLIO aci kon di kon lat ko den chana ka linga no kor jaten ako kor mane medit no deo je chana ngaj pan ka jen o ci ko ci to no kam national security akan neten kontin tila deni SFLIO gwami mo ci deni SFLIO no ci kan deni SSPDF ci kan ka mak lat deni SFLIO jen wo kan kanete to cha ne to cha civilian cha je ka jo dan lat keneje ci SSPDF ci ga civilian kan ne je so jen do badana na dong me kana ka je ci kan base national security service ci kan yu cap no ka jo dan cha lat gwasamene barata me to ko no te ka to ngwan ti cha de ne nyoko malat ko rodien right corner kada toni chala do ka border in corner nothing cause kan border to nothing ka kwi kore dana ci to no kore ci to ka jen pan nge me dana paiwa anta ma cha de ni SSPDF to ngwan cha deploy rewin tin to border tin especially dom numili cha tiang along cha tiang ka de mi dit kwana la jogno ne mi jira mi jel please mero do kapchong medba mero do kapchong met amenimi ci duop chagwa no ko gor jeno bantin kon lar ko ren ban ka ngaj okay ko gor kon banti dial kon to bu kon ngaj gor jeno de rande ro do palpin ba ko jin mu wiuwe ka dong briya ga mo ba jojik da duop so dio jan wo chagwa ka ji wa de rek der jejek tire which mitire when you tell but chu to bo jeng ji gwa da nan dong kule jale jin ko lo jik da duop dio ja chi chuang agor jeno ne to wande kon rodian laler so ler metop ko je kam go jen wadi al tigi Uganda ake tike Kenya ka jeno gor jen wire wacce ka juba ke ka sa Sudan ka duop mi ngaje no dub dial cha ga ga tema dol na ko ke mana ande la de run so ko charge deploy kelu no gwasa me kan kono nyam temu gorno bi alin gwasa me on a report no paiben goro de rande jalim wude me John Garinde Mabur chana man chalat gwasa me Uganda security sees John Garang archive arrest suspected smuggler. Ugandan security agencies have confiscated archive belonging to South Sudan Late Liberation Hero Dr. John Garang de Mabur and arrested two suspected accused of attempting to smuggle them out of the country. The Daily Monitor reported on Sunday authorities said investigation is ongoing to establish the origin of the document. Wati kete cha nang tila nying John Garinde Mabur nating kon tin cha kula kebne kon kula keb gwada mi keb ka ji Uganda Security Service no wati kar kaif ki kwaktela nying Dr. John Garinde Mabur ka jodan chalat gwasme no wa cha kanang so cha ka keb dio je dong gorga jen ode kanang re wiki Uganda badang gwada mi cha ko keb so the data kar kaif tony dongde ka kwake ki dongde ka bogni but kana lat
long no ko ngune chalan jen wo men chitwo gwada me cha ko to cha ka kap ji security ne tin kon tila ji Uganda John Garang da ma bir archive de ko laron ka kwake te cha guje no nanga kere wo nanga ka Uganda de weja lo ko ala kare wi ke juba ko ala nang ka Uganda no wa cha ne dangro cha ka yenti cha la do kan tin kon nang ka tona but can shouldn't can kala do no chi daily monitor report che jalat daily monitor a newspaper ke Uganda a chikan jo ma chikan ladan wala no sha authorities ka tin let ken investigation ka gwada dana no ke document Dr. Machar Diego Jeno kan ke re we ka juba kwa kala nang re we ka Uganda changet no ka ngai kona wa document tin ka document detailong no and Dr. John Garang the Mabur archived so ke document ke to bom ala ke nying South Sudan to be ke tela nying Dr. John Garang the Mabur kwa ku jeno dong me shek de ke gat ke me nang ka kwa ja nang ka re wiki Uganda still de ja ban information ngurung ban je link ka gwaten be so right now no chana focus to koken jo me pai ko la de gwasem ni bu ko na ngaje nodi right now insecurity jatin do badan we kan numli ka kujemi gor de rande roda teje mu don gor jen wojin deri araji deri deri ka teje no ngum le roda and then we shekula ngaje no telere then after that then they try jen de go dan gor jen within especially mu gor je we jal ki you are going somewhere they na de ke teje no pin male wala pin chamal so ne me dera magwa kaji na mene magwa na me dera gwa o dera anda roda teje no kacin kono to to kon gele rodian gwas me gor banyo ga yekel no take a prophet michirwach a prophet mo kenil kona konga cholo no ke fake prophet no bana jode ke bamandana la de gwa be jalariye gor je en wode je nyo yekel te ga jom chalat ke kwisal be ke me yadit gor dera anda roda palping gwad mene would me a prophet a prophet gen a self-proclaimed pastor from East Africa claimed to be giving what he called prophetic advice to our president Salva Kiir Mayardit. Some wonder if this is genuinely a spiritual guide or just a way to test oil money in South Sudan. What do you think? Gente ga jom chalat gwas me mdera andaro da kapika katin kona chalat. Janane janate ko mala gwas ngoro jeno beje nywaka je kel ko dobu dan dong deri linka je meri jid palping be ko bi mandana le ro do gwas me billing cause gor jeno deri ling ba o ngum le ro do gwas me me kaj wala dunde tok billing gwat me ne no ko gora no dero do linka please mini link chana je link el gwat me so okay I've been talking about South Sudan about the #1 president there, that he needs prayer. The issue is not about election. The issue is about staying alive to see the next phase of the other regime. So, my advice to the great president, if God helps you, just look for somebody to transfer the baton to. Go and take care of yourself. It's only a living that can rule a country. Your body needs an attention. 4 times in my revelation, what I saw, a great man, a great president, you have done your best to hold the country together. People might talk against you, but they don't know what you see from the position of leadership. But you see, your flesh is tired. You are not longer the same person that took over power. Jawo shaling gwasa many prophet rajene jen gok ken fake prophet kona la raj tiga jom je kulat gwasa me joga Salva Kiir Mayardit no jin muguru jen wo bi mandana to ko wenya muguru jen wo bi chup jindi di lonko kwipal point di di ko kwipal point ko jin muyongot ko struggle jin kashilat jin chi where dana be chi bichop so a warning mecha kam Salva Kiir Mayardit de jen wude me pai kon joda lingane prophet me actually prophet ADV something so jen prophet mo charwach
jani yoga self ke mi yadi den wo jin gora no broad wo mi kom tomni mo gor jano bi kwere do dien ke regime nanen be nem komu e ken she ling just you don't listen to advice ngej manan beto kaji je jego no jinde de regina long ka pal point do den o dong de gore kwer jo mo che jalat kirmi yadit so ba kwa kirmi yadit ramadan weje ignore sir ngai da men ngai kone long no te tung wan lat koro den ngai kone no re wika sos dan tung wan long no gore jeno de kalat but take it game ko kir is not ready ko dara kwada ja let go ke dara mal dara jeno re wichin binemi so jem nen kono tame ti dial ci ko to do long tele mo gwa mo we re wich no ngai kono no ka gor kono long no dong de mal dara tin re wika so sudan but kir no shamshena mo chejale so na men kel me dara te ka liengde no kamando dien dong de nywa kon kel dara la kwi mal kan tame ara wika so sudan chira men channeling no won update ci kon ling odi ala dub di alantama cha ka gek mi jira mi don go de jal please la men ala ka jogi and wo dog wedi so mi ngaje no dog gwa then you are ready ko de jal but gwa da dan en shit kamen tam lat ke jeno troll ticketin no ki insecurity tetin go jeno jinde ro de palpinya long ko ci de jal cause in case tikaring mi chitwo then dong da ro da jiken so na me de go de link cause en kuumɛ fila yo right now right corner ken keredi ken charo din organize chigoren cap kel ke kuumɛ marai ke wuri shal ke Thomas Rilo so jenta dan tikitin tame so mi jina mi mo me bi logo no raji ke logo madan le rode bi ngaje no ne me che bogo akaji ba jiak no so na me dera me de yana link ka ta dan en le rode so men to genene ala kuumɛ fila yo ka na da chare ala ka tam cheshet ka taye dan ko shi kana ku ngaje no ala kir che gul gori mal kir gora neriek so yene guje no why not benetere kur but kur ten ne chi tribalist kur ten ne o de which so sudan da te kamal ko shi ne ngaje gwano odi kir me yadi chamal che je gor so wonan wana woni ken ke je but warning kan diala kontin dong din ka roashni gor no jin abraham mo de jalmu ko juba bi jogo no la dob numli no chala do shaja kafedage so maybe dong mi turbil mi jala gwa okay telerik but bi ngaje no insecurity tere which in binami ko en kuumɛ spela yo point wa wo kan advance wo kan ka wore wi ke juba shire ngai kona no charen mat kan bonatone so na me gwa ko de randa te ka choblo ach reide ko jin mi te ka choblo ach la di ala kana go long na bad mi ken te ka choblo ala te ka gaf run dong below bele rada dien no ngum kan linga je but india le drodian gordian brand broda pelipinten ko bekeling ko it is the only way te ka jo mi cha nyoka mulat ka gwa se me no te ka ga ti cha kwal doran shal ke equatoria gordian be turo be nyoka yekel do bdanen cha gar toni cha ka ka je ke cha kwal ka je na te ka jo mi cha kula da native content ka authority re which in binami go le randa ro palping kelenge wude me shali poli no lukudu jela deputy governor ka central equatoria kana honorable Emmanuel Tete Esbon the commissioner of Juba County wa kan shika wujal deputy governor of central equatoria state Paulino Lukudu Obede chala no ne shikan nete konte chaga chaka kef ke chaga chaka page dorshal ke lokaliri payam re wike Juba County akani shikan ke jake shikan ke kef akani community members tente ka lokaliri payam ka Friday shanga jandang ro bakel ka payngwan chi deputy governor Obed chala do ne cha gatin kontin chok die te cha page ke cha nang wa cha ka identified ka cha ne tin kon page ka ba cha ka ngach re which ka great people administrative area kon the content page ka gat ke murlene
dia je dong mi jira mi la ler tini a gure la thok no ka kor ninde pai we chana roje no ji ko tora ji kala no cha gat ken cha nan ka lokalir payam but chu ji great people administrative area chu kana cha no tel ne kin di chu tel ka ngwane ka equatoria di cha gat cha ko kan barate right now cha jojen go cha ga dang bi cha ka lo jing ne ka cha ga je ka cha suspect ne ba wa kan cha yo ngaje no ka ngane cha jo mo cha jalat chikala do nene and office dung obet kenen tamtene ka plan ko ba garti ba ga lo jogodi ko ba ga jako bi ka mat kanetin kon la shi man ken of course this is good news ba gari cha pe ba ga lo jiken anetin yar kamala longre which ka so Sudan kanetin kontin lam murleni shere me ngai kon ko murleni mo mi kanet go la tok dio je she cha te dial te she cha kare le ka but kanetin kontin lo ko ti lo kamal di en jo me di en ling ngaka kanet ko ken